अहानबदा मरुओइबा पाउ लमदम असिदा ओइरिबा फिबम असिगी येंगलगा मीडिया हाउस सिंगना अकक्नबा रूल खरा ngakna chatnabagidamak lengakna advisory notice ama thokre मियामगी वहंगी पाउकुम करीसु खंथदबा मवोंगदा होम मिनिस्टर ना पिरखिबा अदु चपचाबा पाउकुमनि लौबा ngamloi मखाताना मियामगी खोंजंग लेप्तना चंगसिन खिगनि हाइना YK दिरेना फोंदोखरे अमदी कोटु अमदी ITLF अनिगी मथक्ता सुओ मोटो कोग्निजेंस अमा लौखत पिनबा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ता मालेम थोंगामना अइबा चिरोल पिसिंदुना वखतख्रे मैम खुरुमजरी नॉर्थ विंडो टीवी ने संदोक्चब नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिडेंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला मैदेंबमना तराम नोक्चरी हौजिक मियामदा पाउ मचा खाइना पिजरी लमदम असिदा ओइरिबा फिबम असिगी येंगलगा मीडिया हाउस सिंगना अकक्नबा रूल खरा ngakna chatnabagidamak lengakna advisory notice ama thokre home department ki commissioner N Ashok Kumar na khudek piduna thadorakpa advisory notice ki matung inna लोन थिंग्रबा लुपसिंग अमदी सखंगदबा लुप की माइकैदगी थादोरकपा पाउसिंग फोंगबा यारोय मियामदा की अखंग फवनबा कंगलुप प्रूप नाइबा वाफमसिंग यावबा पाउ फोंगलोइदबनी चांग मानना येंगदुना अचुंबा वाफम खक्तमक पाउ ओइना फोंगदबनी लोन यादबा थबकसिंग अमदी सोसाइटी के मयोक्ता लैबा मियोइसिंग की पाउ फोंगलोइदबनी डिजिटल प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोइदना सोशल मीडिया दा पाउ फोंगलिबा सिंग IT रूल 2021 ngakna चटकदबनी करिगुंबा कंगलोन सिंग असि थुगाइरबदी लोगी ओइबे एक्शन लौकटकनी लोइनना कंटेंट क्रिएटर सिंगनसु लोन थिंग्रबा लुप अमदी सखंगदबा लुप सिंगना फोंगबा पाउ अमत्ता सोशल मीडिया दा थगलोइदबनी हाइना चिरोलसिना खंगलकली मियामगी वहंगी पाउकुम करीसु खंथदबा मवोंगदा होम मिनिस्टर ना पिरखिबा अदु चपचाबा पाउकुमनि लौबा ngamloi मखाताना मियामगी खोंजंग लेप्तना चंगसिनगने हाइना YK दिरेना फोंदोखरे कोकोमीगी मयाइ लोइसंगदा पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा महाकना मखाताना हाइ लाखलिबा मेगी तारिख 3 दा कुमजा लिसिंग अनिगा कुलहुमदोइ देगी थोकलकलिबा इरांग असिगी चाही 3 मपुंग फाना नुमितकी पालन ओइना मियामगी अचौबा कन्वेंशन अमा पांगथोकनबा सेम सारे हाइरिबा मियामगी कन्वेंशन असिदा माइकै खुदिंग लेदिबा मियामना अमत ओइना सरुक याबियु हाइरिबा मियामगी कन्वेंशन असिदा कोकोमी अमदी लेबाक मियामना लेंगाक तहंखिबा वहंगी पाउखुमगी मतंगदा खन्ना नैनगनी अमदी कोकोमीना लेंगाका उनगद्रा नत्रगा उनरोइदब्रा हाइबदुसु पुन्ना वरेप लौमिनदुना मणिपुर बु इंग तप्पा लमदम अमा ओइनबगिदमक हनबा लेतना खोंजंग चंगसिननबा वरेप लौमिनसि हाइना फोंदोरकले हौखिबा 2023 की मेगे हुमदगी ngasi pawo chathareba dumaba crisis asi ni matangda hujik pawa tangdu laitaba phibam amada hanjalakpa ngamdana leiriba punamaksin sigi yenga kanda kokomina antaki laiba megi tang ahum koi siasu koigi sumba kuki narco terrorist sina koi मियाम दलंदा किबा निमिदा सिबु कोइना सही कुदिंग कोइना पांगतोक तुनो लाकपा नुमलबा मणिपुर पीपल्स कन्वेंशन ऑन 3 years of मणिपुर क्राइसिस आइबा नुमलबा थिमसिदा मणिपुर गेबा पीपल कन्वेंशन मा को इम्फाल दा पांगतोक जगनी हाइबा कन्वेंशन से पांगतोक लोइना हौजिक लैबा मणिपुर की क्राइसिस असि मतंगदा द वे फॉरवर्ड कदम बमोंगदा चंगसिन लकांदा मांगलमदा चंगजिन ब यागदगे करम रिजॉल्व तो यागदगे कुसु मसी की मतंगदा मणिपुर की लैरिबा इंटेलेक्चुअल सर्कल तोंगान तोंगान ब अखंग हिसि तोंगान तोंगान ब लोकल क्लब सिंग मेरा पाइबिसिंग पुनमक सिंग सि यावबा अदुमलबा कन्वेंशन अमा पांगथोलक तुना कोई मणिपुर की हुजिकी क्राइसिस सि चाही 3 मपुंग फारकपगी ममा पांगथोक जगनी हाइरिबा थोरम मसी पांगथोक
mani imphal gi mafam sida pak chauna miyam gi oiwa convention si pangthok lena tongan tongan ba district sing se soi koi tongan ba district level da ekoi numida si ekoi chahi ahum apung pharak pagi oiwa dumlaba manipur crisis sigi matang da anane na ba thoromasi ekoi pak ekoi mafam pham sing da su koi pangthok na ba kokomi gi maitai de gi koi sem sajari na hairi ba numida si da soi koi na manipur miyam da koi appeal to gini di kai mahar kanda crisis asi da dungla bachin kuki narco terrorism na gi dungla ba khutta thawai na pontha pikraba athobu sing du mafam dai koi numida sigi numidang pung taret tawo tamda makoi gi mafam da ikai kumna bahut poina lekai da tongan ba club organization lekai da ikoi maira katpiduna kendan katpiduna ikoi awaba laikhidabsi dugi thawai miren gi damukta ikoi numit sida pung tereta lekat akoi maira katminaba amadi numit sida ikoi manipur miyamna hanadagi manipur government amsu india lengakta tangdul laiba antaki tang kun ga tereta ikoi ngakui gani antaki tang kun manga da ikoi kokomi su manipur miyam tongan ba club organization lekai gi mayam khak mera pai bi tongan ba JSC tongan ba joint action committee tongan ba body mayam khakna spontaneous na nongmata da ekoina pisin khiba wahang tare jawba adumlo wahang adugi paukum manipur government na matik sana pigadabni haiba kholaw musu lawmina si haiba wafam chi thamjage lena aikoina tang kun ga manga da manipur miyam ga lena na manipur government da chief minister da aikoina pisin jeki ba adum lagu wahang tare da dugi pakum da manipur government gi home minister na taha na yamna khantha ba tawdana hairi ba crisis asigi oy lali ba manipur miyam na tare tara thokla khandara ba hana dagi adum laba miyamna pamni laba demand tawduna laba wafam singa do makoina crisis asi lumna loishinningbagi makoida yamna achetpa firep adu leiba mandaba mongda tarai na hekta aikoi pakum asi makoi na pirakpa hairi pirei pakum singa si kokomi musu lengang manipur miyamna aikoi koira ajunda home minister na pirei ba reply adu koi reply ni na lode madu makoi na taha na tagom na makoi go balenga ke ba chap chaba fire bamoina aikoi rathok tabo gi mami tai maramadu na aikoi gi changjali ba khongjang amusu aikoi gi lairi ba hana digi lairi ba thabak Kotu amadi ITLF ani gi mathakta sugo moto cognizance ama lokhat pinaba Supreme Court ki Chief Justice ta Malem Thongamna ai bachirul pisinduna wakat kre Cycling for Manipur Peace ki khongchat amaga mari leinana Malem Thongamna haugiba chahi gi October anida Delhi ki Kutub Minar degi state manga fauduna santi gi paujel puduna Manipur tamna lakpagi lambida chahi aduma ki December tarik tara treta kotu gi maikai degi Kangpokpi district fauduna Imphal chatpa yaroi harakiba amadi Manipur gi district tara taruk mak sin na chatkadaba solo peace right amagi matang dasu ITLF ki maike dige tora chanpur lanchel laktuna peace awareness chathabai yaroi haina athing ba pirakhiba adugi matang da mari leinaba state government ki authority singi maike dige thabak thorum amata lokhalaktabaga mari leinana ngasi ase Supreme Court ki Chief Justice ta wakat khibani hairi ningsing bayai chatliba chahi asige February ki tarik 19 dasu Manipur High Court ki Chief Justice tasu ai bacherol pisinduna kotugi mathakta sugo motor cognizance ama lokhat binaba Jakiba Laikrabani, Ngasigi Supreme Court ki Khongchat Aduda New Delhi Maitai Coordinating Committee ki Women's Wing Convener Kumandem Narmada Amadi Spokesperson Kaisam Sangitana Luchingba Nupi Mihut Kangbu Amanasu Mateng Pangki Hairi.
ngasi ayuk pung 10 rom tabada suspension of operation su chatnariba kugi militant singna sophisticated weapon season aduna naga village guard nvg singda ukhulgi ringui naga village ta khut thaba horakpadagi naga village guard ani asok apan nangkibabu ringui village protection committee rvpc na akan mamong da condemn torakli rvpc gi maike digi thadorakpa cherol amada ngasi thokiba thodok adu ahan banate chap manaba thodok asina micham singda chauna awaba mayok na hale thodok asina kanglup ani gi marakta hena nungaina daba ohenduna ing tappa purakpada chauna apanbu oire odiba phiba masigi yenglaga ringui village protection committee na athubada ing tappa puraknabagi damak loinana masagi lamngak senabagi damak ringui village na amatto oina lepkani haina chirolasina makhatari Uripok maike ki senior citizen singna governor ga unaduna memorandum ama pisinkhre loinana governor office ki kuthang da India gi president da chap manaba memorandum ama su pisinkhre Uripok apun balup amadi nupi apun balup na hogiba April gi tarik 18 da Uripok canteen corner da Uripok maike gi senior citizen sing gi oba sit in protest ama phamlaba matung da mifam adu da point taruk yawba memorandum ama phamliba senior citizen sing na khudek piduna president amadi governor da pisinna ba warep nakibagi matung inna memorandum adu pisin kibani hairi Kokomida changsiliba khongjam khudingda Committee of Civil Society Kangleipak CCS ke na sagatuna lakli amadi sagatkhini hairi CCS ke gi maikedi gi thadorapa chirolamada kokomina changsinba khongjam gi sarukam oina lengak ta miyam gi wahang haiba khongchata aranba paw sandoktuna miyam marakta charangnaba kaya thokan gi baka loinana tanja aduda samuma khongda leiramba kokomi gi component body ama oina leidiba desamgi hanagi president mayengbam somorjit mitei bu phaduna puraga kaithel da miyam changduna phukiba thongbu khwaidegi laibaktiba thodok amani thodok adu awangba thakta CCS ke gi maike digi nungaitaba phongdokli tarik 15 da chatkiba khongchat adu democratic oina chatkani haina hanana haikrabani adubu madugi tayonaba mawongda khongchat asibu yaukshin naraga thugaina ba hotnabadi leibak kisu kanna ba hotna jariba kokomi gi thabak thongbu miyam mamangda lana uhanna ba hotna rambani hairoidabagi maram leiti haina cherolasina makhatari ngarang numidang youth trust na social media platform Facebook da numidang gi pung 13 da thagalakiba audio clip adu 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐿 Foundation ga mari leinade amasung hiram aduda 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐿 Foundation paksilakpaga loinana center gi izat sokpa yaba mawongda laibak mayamda youth trust na uhan ki wasi laibak thibani haina amdona phongdorakli haukiba tarik 16 da lilong usoi pokpi mathak kuthabi mapada masakhang daba mioi khrana thokchom prem kumar singh apokpa thokchom sana jawba singh kawa sairom lairak amasung sorokhaiba malemngan ba apokpa sorokhaiba mangi kawa sairom laikai ani asibu masakhang daba khrana nisa chabagi mingda faraga mobile la hobagi thodok ama thoki maduda 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐿 Foundation lilong usoi pokpi ga hiram amatada mari leinade adubu laibak thibadi youth trust kauba forum asna 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐿 Foundation Center asibu mingchat thiba yaba warol amadi audio clip thagatuna laibak mayamda 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐿 Foundation Center bu lana uhan basi yamna laibak thibani hiram masigi matangda wakat ama amdoda lakpadagi mari leinaba pumnama kauduna thizinbada amdona asengba pumba khangle asengba achumba khangningba leiragadi youth trust na laikai gi club natraga organization natraga CSO intellectual singdagi thigatlaga phongbiyu youth trust ki thabak thoram singda amdona matam chupada mateng pangani tawbatabu nakal amategi wa taraga justice fangba ngamloi haina su phongdorakle hok jiba pang tarom da usul pokpi mathak ta
मालेमांबा प्रेम कुमार अनिगी सखंग दबसिंगना फोन मुंबियोदा फोन जिबु थीदबा की थबकता सेंटर सिगी फाउंडर जिना मतेंग पांगिरे अदुई नतजु आइना माबु थागली अदुगा मालेमांबा प्रेम कुमार अनिसिगी आई इसा मखुरानी कना मियोय खरना सेंटर असिगी मिंचत थीनबा लाना पाव संदोक्पिबा असिगी दे आई यामना नुंगाइजदे तसेंगना अचुंबा पाव खंगनिंगदि सोपोक्पिदा लाक्पिरगा कलम अमदि मायरा पाइबिदगे अचुंबा पाव लोबियो प्रेम कुमार दैबमना कवा साइरों नायक्तगी थौखिबा एप्रिलगी तांग 2026 दा थौखिबा थौदो अदुगा लोकदा लिलोंग सोपोक्पिदा लैबा रेप सेंटर असिगा मरी अमतदा हिरम अमतदा मरी लेनाते एमडी वाहिदो एलाइस तस्लिम खान भी लैबमना लिलोंग तामिया इस्मांग लेकाइदगी मियो असिना यूथ्रस अमदी मियामदा लाना वनबनी असेंबगिदी रेप सेंटर की फाउंडर असिना अखोइगी मतेंग पांगिरबनी थोखिबा तारीख 3 दा थोखिबा थौदोक तो लिलोंग सोपि लेबाय रेप सेंटर असिगा मरी करिमता लेनादे आइगी फोन दगी एलाइस तस्लिम एलाइस वाइदुर हाइबा मीसिना आइगी फोन दि लौरगा यूथ ट्रस्टा फोन तौजिलगा लाना संदोकपनी अदु लेबाक मयामना खंगिंगागदि लिलोंग सोपि मायरा कबि क्लबता हंगिबा यागनी लिलोंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन LYO ना हास पिलग्रिमेज सिंगदा याइपा पाउजल पिटकली ऑर्गेनाइजेशन असिगी माइकई दिगी थादोरपा चेरोलमदा मणिपुर दगी हास खोंगचता सरुक यारिबा सिंग अयेत अपनबा अना अयेक याउदना पंथुंगफम याउदना माइ पाकबा खोंगचत अमा ओइबा ओइरसनु लोइनना चाही अहुम फाजलकलबा मणिपुर गी इरांग असिदा अवाबा नंखिबा सिंगिदमक हास पिलग्रिमेज सिंगना ईश्वरगी मफमदा निंगथिना थौनिबियु हाइबा वाफम थांग्रकली April thagi tarik 15 da kokominasin langduna pangthokiba laingakta miyamgi wahang khongchat aduda Desam head office ke present oina thopuramba mayengbam somorjit meeting gi mathakta atamnana miyoi khrana live attempt torokiba amadi laibak miyam mamangda chatliba khongchat adubu lana uhannaba honakiba adu yamna laibak thiningai ni haina Young Manipuri Council Assam YMCA gi Central Committee na fongdorakli YMCA gi maikedi gi thadorakpa cherol amada thawong adumak yamna laibak macha tadaba pangdabagi thawong ni haina loduna akan mamongda condemn tawi khunai gi dama kathokpaga loinana chen chongjariba mi amagi mathakta adugumba ahenba thawong chatharakpa mara leiraba miyoi singbo athuga matamda logi oiba chairak pibinaba mari leinaba authority gi mafamda appeal torokli All Manipur Dialysis Patient Association AMDPA na PMJAY gi makhada dialysis tawdiba patient singi biometric lauba amadi registration tawba matamda delay tawbagi matangda kupna yengsen binaba wafam thamlakli ngasi press club ta pangthokiba paugi mifam amada AMDPA gi maikei degi fongdorakpada PMJAY gi makhada dialysis tawdiba patient singi biometric lauba amadi registration tawba matamda hospital kharada matam kuina lauba natraga pung kaya kuina khenaba ngaibada patient gi phibam soklagana nongalaga laknaba khanghalakpa hairiba tongan ba khudong chadaba kaya asina patient singda chauna awaba mayoknaba sing asibu mari leinaba singna yengsin binaba wafam thamlakli registration di tahu betul dah director ini dia lah betul han baju cuci lawan ado hospital seperti si mana deh hospital mana na han registration dah baju cuci
पेशेंट डायलिसिस हौद्रीने लौबीबा अदुना डायलिसिस लोरका कांदा नाइनबदा केसु अदुनि थुरुका अवाबा थेनेदेबा अदु हॉस्पिटल अमना नमु कमाइन तौगे हाइबा मतंदा registration से तौरबा मतुं बायोमेट्रिक लौबसु पेशेंट ने बेड सर्टिफिकेट ट्रिगे लौबा यादे हाइदियेबा सिगी चमकनबा अमसु लैरे अदुदा मराठिदा हाइजनिजे registration तौरबा मतुं हॉस्पिटल में कमाइन तौगे registration तौरबा मतुं बायोमेट्रिक लौबा लापसे अप्रूवल नाइनबने हाइबा डायलिसिस से हुजेंदेबा अदुना पुंग अनि मुकी गेट से लेर मतुंगा अहानबी बायोमेट्रिक लौबा लाए अदुना अहानबगी बायोमेट्रिक लौबा मतुंगदि 3 hours again 24 hours को मतुंगा अरोबगी बायोमेट्रिक लौबगदि कार्डगी अप्रूव तौदेबा डायलिसिस से अदुना पेशेंट सिंगि कमाइन तौगेगा डायलिसिस से लोरबा फावबदा अरोबगी बायोमेट्रिक से नंबर की मतुंगि सुदिगिना पुंग अनि मुंगे हॉस्पिटल में दum नाइनबदा तुंगिरे अदुना इंगमदा कंट्रोलना मोआलबा लावल बगी बगुंबा अराबदगी लाबा पेशेंट असोम सिंगदि हंगतंदा के अवाबा सुबैरे अदगी डायलिसिस तौरबा मोदि मसा खितंग नुंगाइजगदरा हागजिदा डायलिसिस तौरबगी नुंगाइना हागदु खयाम सामबा वाहनबा मोइदि यामना स्ट्रेस पीरेबा अदुना अखोइजे मेडिकल डायरेक्टर सुसी खलंजरे अदुगा कुछ हॉस्पिटल साइड जो अखोइना हाइबियाबा हाइजरे अदुना मरस अखोइ हाइजनिजे पेशेंट सिंगि थिंगरि अवाबा खितंग हंथबिरगा केलो याबगे हाइबो खितंग थिंगबिरगा हॉस्पिटल से लेनो नमदि डायलिसिस तौरिजे बबिना तौरि सिजे तौरि ट्रेनिंग तौरि एशियन तौरि लोइनो अयामना कुछ तौरि अदु मिसान चिना हॉस्पिटल जिने खोले बिरकोनी प्राइवेट हॉस्पिटल जिने खोले बिरकोनी अनाबजिन के लैनेबा अदु सिगी अनोबो संगरे थोबो मतुदि जो पेशेंट जिने थिंगरि अवाबसे खितंग थिंगबिरगा हॉस्पिटल साइड की जो गवर्नमेंट साइड की जो केलो यागे तो खना बिरगा सिगी प्रॉब्लम से खितंग तौरबो रिलैक्स होबो अदु सिगी फगी फई पूजे डायलिसिस तौरे पुंगागी अदु डायलिसिस ते तो पुंग बारदा लोए अदुगा अप्रूवल मसागी डायरेक्टली अप्रूवल लाके पुंग मरी नाइने नोंगाम बाई पुंग मरी दासदे सागी पुंग मरी डायलिसिस तौरबा मतुंदा पुंग पुंगा नोंगाम बाई पुंग मरी डाय अदा पेशेंट दि अवाबा मोय अदु करिगुबा अप्रूवल द गाइडगदे नोंगाम लावा नोंगाम चदनी नोंगाम सप्पे याव नोंगाम चदनी अदुगा मतकी नेक्स्ट डे द डायलिसिस ताबा आदि हप्ता अमदा अमदा डायलिसिस तौदिना नोंगाम चदुरे अदुगा मु नोंगाम डायलिसिस लay पेशेंट दि अवाबा मोय बाय डायलिसिस की डायलिसिस ana apna rasa to mo tan di changin ta ama to re aduga kubina man crisis to ro ni am to ta kubina ma loire hatak sin amu ka tu ngai mo hatsa ko se sin ne ba pro nei an de bena rasa to mo tan di changin da in kubina ba mi to ni crisis ho re ko ba mo ba mi to loire hatak sin amu mo ta di kubina ngai si to problem mo ba Jadi ada yang kosong itu lu ngai. Trong kana tholo ko jino singa no ni. Na ini kalau tet dikit macam. Saya sudah ingat mungkin so dialisis orang mungkin dah mungkin ngai ni. Ayu ngam jadna ayun jadna malah tu masih mu biometrik lalu ada ilasa. Semua itu kena mungkin dialisis kau ini semua itu aku dah yang awal aku cuma main na raita kena to patra ju kan na la to biometric di lobi ba aduga gora ko ju ko pung mari ni to ise he ko lambi pita ti pung nga ye to ye ko matam ju satsana de da adu mo nya la pi de ba nam matam jana la pi de ba kita Chemistry one-stop solution na sinduna first state level competition all Manipur newtv talent hunt 2026 pang thoklagani hairi chemistry one-stop solution gi founder na Paumi Singh unaba amada hairi ba ihan hanbu oina pang thokadoriba competition asi mangal study cafe and library da sip ani thokna pang thokani masida interest leiba mahairoi singna saruk yana ba wafam thamlakli On Manipur talent exam ki ahanba kuna first time conduct tawre hana mamang da chemistry ki hana taw ado kana je faro NEET ki exam da physics chemistry biology maru tanda conduct ki kana physics chemistry biology kuna tanda on Manipur na competition assistant maru na kana
competition sini bermalam sih kayak ini wahai bertanya jadi project apa yang manipur master sih dah competitive environment yang create tu hamba ada early stage ta apa yang TNPF ta pre-board ki exam ta bagi mana ni ta dengan sih dah apa yang namanya just pre-board ki exam ki type apa yang ni kira on manipur ni talent orang talent research jadi early stage ta tu dah identify tu aduga as a scholarship ki type ta aduga mentorship ki type ta boy weakness area si ko early stage ta khangok tu kamna ba kana high ba exam si one manipur level bajai ka koina outside ta satra ka so manipur lain lain adum manipuri para ka sa ta jinje on india level da ko mamnu ko na mo ta si ni competition si maru aduga bajai ka thai ba manipuri maximum nearly thai ba sa ta jinje mara ki ta koina topper sing early stage ta identify ta wa tu da aduga weak web sa ta jinje so early stage ta koina ko ko ngam ta ga di weak area sing da koina make up ko ngam ta hai ba competition si koina every year sing bagi plan so lai sing gi na koina ahan ba anda kisana koina ahan ba ni aduga matang ta ba pakata ko every year ko din ga early ki ta ding ma mang da manipur ki telegram ki exam ko like people na nearly 500 masi Nigeria ko yung manipur gi situation in Lanka na nearly around in the country we are expected 200 about 2 lakh the more and we are nearly 100 plus something they already exam prepare ta so next ke lakh so nearly more than 100 something already moina inor ta raga register kan ko nearly 500 plus to manipur gi hei bande ti irang situation ko ya na so FPTF ta to gi plan to jaram ne adiwa laiba manipur gi situation ni mang mo ka ti ko ni da ko na just mana hai ba hin exam se da on manipur gi competition ta mo tam just ko gi kato ma khra di lai rani ai asi dei ma si phang tai ga dei khan be ya hai ba adu yong dra ga di ai karum be area da chemistry da khatan bi ho no pari ba physics da khatan makeup to no pari ba bio da khatan to no pari ba hai bi ko na me to gi san sama to ai ba su me exam tha bi sina khan ba ngam just ko gi coaching institute ang kakang focus sa ulo di just 200 mi sa rakha de kakang da ai ma ko kana ko na identify to ulo do all manipur na apnera ai phangi ma ko na ai asu phanga ga di inbe ya adu da si mak yaw ga di ai karam be area da ai makeup to ho be ya adu dai ma ki dan enga da bai kai pa be ya ai just keep the one room for another level of preparation mana ko na preparation to do ma gi bagi mengenai priority yang mesti dibawa, chemistry dibawa, biology dibawa, ada opportunity yang mesti dibawa. Ke exam se, और any exam तो मतलब अपन नजर उसी के लाइट में manipur लेगो वो जो है जब तो बन बन मरकांदा जैसे अपन निहन ना बतो देना अपन की मांग का ये ऐसी मामली तो दबे आते सिमती कोई दबे आते है कि पंतम दे ये मतुंग का इस एवरी एग्जाम को मत प्रिपेयर तो भी अगर हाई वाला मरोइना निथागा तो बेटी द लाइव अंगन सिना उन प्रिपेयर तो मतुंग का फाइन पास तो अरोइबदा मरोइबा पाव मुखना पिजरी लमदम असिदा ओइरिबा फिबम असिगे येंगलगा मीडिया हाउस सिंगना अककनबा रूल खरा ngakna chatnabagidamag leingakna advisory notice ama thokre मियामगी वाहंगी पाउखुम करीसु खंथदब मवोंगदा होम मिनिस्टर ना पिरखिबा अदु चपचाबा पाउखुमनी लौबंगमलोय मखाताना मियामगी खोंजंग लेप्तना चंगसिनखिगनि हाइना वाईके दिरे ना फोंगदोख्रे अमदी कोर्टु अमदी ITLF अनि की मथक्ता सुगो मोटो कोग्निजेंस समा लौखतबिनबा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ता मालेम थोंगामना आई बचेरोल पिसिंदुना वाकतख्रे ngasi ko na notice window TV na sandok chaba numidangi manipuri paw mata ngase loijare mideng tabiri ba pumna mapu amuka hanna khurumjari
मास्टर तौबीनिंगबा महिरोइसिंगिदमक्ता स्पार्कल इजू सर्विसना एब्रोडता मास्टर तौबा याबगी खुदोंचाबा पिजरी मैनेजमेंट इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कोर्स याउना एनी सब्जेक्टा मास्टर तौबगी खुदोंचाबा पिजरी तंबीनिंगबा महिरोइसिंगिदमक्ता कोर्स सिलेक्शन डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग वीजा एप्लीकेशन मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन एकोमोडेशन चिंबा स्पार्कल की माइकैदिगी मतेंग पिजरी लोइनना 100% एजुकेशन लोन स्कॉलरशिप फैसिलिटीज पार्ट टाइम जॉब असिस्टेंट की खुदोंग चाबसु पिजरी हाइरिबा कंट्री सिंग अदुदी UK USA Ireland Australia Russia Italy Germany na चिंबनी अकुपा मरोल गिदमक्ता 7005273217 नत्रगा 9366230077 नत्रगा अखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो TV बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड लेंसिन बिरऊ हक्चांग फन थमगे हाइरबदी इरमद मसिमक्तद लैबा ख्वाइदगी फरब हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुन हेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग याउना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमुक करिगी चटलुगनी अखोइगी मणिपुरदसु हौजिक्ति अवांग बथाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताप युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल वे होप मीट्स कंपैशन अकुपमरोल की दमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोइगी फोन नंबर 6909390666 ता कॉल तौबिरउ नॉर्थ ईस्ट विंडो मिनिंग ताबिरिबा मयाम पुनमकपु तरामना ओक्चरी हौजिक मपालामगी थबकी पाव पिजरी अहानबदा अथुबगी ओइना दुबई वेयरहाउस वर्कर की थबक कौरी हाइरिबा थबक असी एप्लाई तौबिनिंगबा मियोइसिंगना प्रेजेंटेबल एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल लेबता नतना मसागी चही कुनमाथोइदगिना 38 फावबदा लेबा ओइबिगदबनी हाइरिबा थबक असिगी पिजरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver ki thabak kauri hairiba thabak ase apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani हाइरिबा थबक असगी इंडियन लाइसेंस पाइबीबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी दी लिसिंग यांखैदगी हौजगनी गल्फ लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग यांखै मंगादगी हौजगनी अहुमसुबदा बेहरन वाटर पार्क की फीमेल रिटेल स्टाफ तरा कौरी हाइरिबा थबक असि अप्लाई तौबिनिंगबा मियोइसिंगना रिटेल एक्सपीरियंस लेबगा लोइनना यामद्रबदा 165 सेंटीमीटर की चांगदा वांगबा ओइबिगदबनी थबक असि तौबा मियोइसिंगना पीरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन अदुगा ड्यूटी मीलसु पिजगनी हाइरिबा थबक असि थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रा तरेतगी हौजगनी पमरोल गिदमक्ता 7005273217 नत्रगा 9366230077 नत्रगा अखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो TV बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड लेंसिन बिरउ